ассалому алайкум меҳмонони гиромӣ, наши навбатии барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. бо дар назардошти мунтазам афзудани шумораи аҳолӣ ва вобаста ба ин зиёд шудани шумораи хонандагон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони мактабҳо ва синфхонаҳои иловагиро афзоиш дода ҳамасола дар кишвар сатҳо муассисаи нави таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бунёд мешаванд. гузориши Аҳлиддин Шаҳобиддин ва Меҳрӯзаи Ҷумъа. соҳаи маориф ҳамеша зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ҷиҳати беҳтар намудани шароити муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим ва сатҳи дониши хонандагон тадбирҳои зарури амалӣ мегардад. дар даврони истиқлолияти давлатӣ бо мақсади беҳтар кардани шароити таълиму тарбия 4135 муассисаи таълимии замонавӣ бунёд ва ба истифода дода шудааст. аз соли 1991 то соли 2025 аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша 1573 иншоот, аз ҳисоби буҷети давлатӣ 1941 муассисаи соҳаи маориф ва аз ҳисоби сармояи хориҷӣ 621 иншооти соҳаи маориф мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ 4135 бинои муассисаи таълимӣ ва бинову синфхонаҳои иловагӣ барои 888531 ҷойнишаст дар як васт сохта ва ба истод дода шудааст. тибқи таҳлилҳо 25 соли оянда шумораи хонандагон дар Тоҷикистон ба 4 миллион нафар мерасад. бо дар назардошти мунтазам афзудани шумораи хонандагон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони мактабҳо ва синфхонаҳои иловагиро минбаъд низ афзоиш медиҳад. танҳо дар соли 2026 дар кишвар сохтмони 372 бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бинои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, то охири соли ҷорӣ қисми зиёди он ба истифода дода мешавад. вусъат пайдо кардани сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ ба беҳтар шудани шароити таҳсил ва баланд гардидани сатҳу сифати таълим мусоидат намуд. дар заминаи корҳои созандагӣ ва ободонӣ ва таъмини сиҳатии аҳолӣ дар шаҳри Хорух сохтмони беморхонаи нави вилоятӣ идома дорад. ин иншооти муҳими иҷтимоӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити муосир барои ташхису табобати сокинони вилоят бунёд мегардад. гузориш дар ин хусус. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо мақсади фароҳам овардани шароити муносиб барои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ як қатор корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ идома доранд. яке аз чунин иншооти муҳим сохтмони беморхонаи вилоятӣ дар шаҳри Хорух мебошад. корҳои сохтмонии ин муассиса соли 2025 оғоз гардида, маблағгузории он аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешавад. пудратчии корҳои сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ҳамза мебошад. бинои беморхонаи нав аз таҳхона ва 6 ошона иборат буда, тибқи лоиҳа бояд ба яке аз муассисаҳои муҳими тандурустии вилоят табдил ёбад. бунёди чунин иншоот пеш аз ҳама барои беҳтар намудани шароити табобату ташхис ва фароҳам овардани имкониятҳои бештар барои хизматрасонии тиббӣ ба сокинони вилоят замина мегузорад. сохтмони беморхонаи вилоятӣ дар шаҳри Хорух аз соли 2025 оғоз гардида ҳозир идома дорад. дар таҳхона озмошгоҳи асосии беморхона мавҷуд аст. инчунин дар сохтмон шӯъбаи ҷарроҳӣ, шӯъбаи урологӣ, шӯъбаи шикастобандӣ, шӯъбаи лор, шӯъбаи ҷарроҳӣ барои кӯдакон ҷойгирӣ карда мешаванд. айни ҳол дар қитъаи сохтмонӣ 20 нафар сохтмончӣ ба корҳои бунёдӣ ҷалб шуданд. коргарон марҳила ба марҳила корҳои сохтмониро пеш бурда, дар таҳхона корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. сохтмончиён ба корҳои арматурбандӣ машғул буда, кор дар ошонаи якум оғоз меёбад. масъулияи сохтмонии истифодашаванда ба иншоот аз шаҳри Душанбе саривақт дастрас карда шуда, ин раванд имкон медиҳад ки корҳои сохтмонӣ бо истифода аз масолиҳи зарурӣ ва мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ идома
дода шаванд. бунёди беморхонаи вилоятӣ барои сокинони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аҳамияти хос дорад, зеро дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ, ташхиси саривақтӣ ва фароҳам будани шароити муносиб барои фаъолияти кормандони соҳаи тандурустӣ аз омилҳои муҳими беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба шумор меравад. имрӯзҳо дар майдони сохмон корҳо мутобиқ ба марҳилаи муайяншуда идома дошта, сохмончиён талош доранд ки корҳои пешбинишударо бо сифат иҷро намоянд. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. дар ноҳияи спитамен ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ аз ҷумла бунёди иншооти гуногун бо маром идома дошта, бо амалӣ намудани нақшаву барномаҳои мукаммали таҳризишуда барои сокинон шароити созгори кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. имрӯзҳо дар ноҳия корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 50 иншоот идома дорад. гузориши абдуваҳоби абдусаттор. 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ҷиҳати омодагӣ ба ин ҷашни бузурги миллӣ ки моҳи сентябри соли равон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда мешавад, ҳамагон дар муттаҳидию сарҷамъӣ заҳмат мекашанд. барои бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол гирифтани ин рӯйдоди таърихӣ таҳти роҳбарию ҳидояти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2022 раванди корҳои созандагию ободонӣ тақвият ёфта, тарҳҳои амалӣ шуданд ки баҳри зиндагӣ аз ин ҳам беҳтару хубтари мардум равона гардидааст. дар давоми 5 соли охир ки давраи омодагӣ ба ин ҷашни таърихӣ ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи спитамен баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ дар маҷмӯъ бештар аз 770 иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки иҷрои нақшаи қаблан пешбинишуда 122.7% ташкил медиҳад. ба таъкиди масъулин ин ниҳояти кор нест ва ҳоло дар 7 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо иқдоми мақомоти давлатӣ, соҳибкорону аҳолӣ корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. ҷиҳати омодагии ҳамаҷониба ба ин ҷашни таърихӣ ва амалӣ намудани тадбирҳо дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, гурӯҳи корӣ ки аз масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва олимону коршиносон иборат аст, дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо сокинон мулоқоту вохӯриҳо доир намуд. ضمن ملاقات و واخوری‌ها با ساکنان دهات سربند، استقلال، خرمزمین، تقایق و کوروش اشتراکداران با یادآوری از دستاورد و کامیابی‌ها ابراز داشتند که خرد و بزرگ باید اهمیت و ضرورت حفظ استقلال دولتی و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی را عمیقاً درک نموده در رشد و پیشرفت منبعده تاجیکستان صاحب اختیار متحد و سرجم باشند. از این لحاظ ضرور است که مردم بخصوص نسل جوان اندیشه استقلال ملی را جزء مهمترین و جدایی ناپذیر حیات و هستی خود محور ننگ و ناموس و هویت و غرور ملی شماریده به خاطر تحکیم هرچی بیشتری آن سعی و تلاش نمایند. گفته شد که تامین بودن امنیت جامعه، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و ولایت قانون کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می باشد. محض صلح و ثبات، امنیت و آسایش و ولایت قانون امکان داد که در تاجیکستان رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تامین و سطح نیکواحوالی خلق بلند گردد. چونین واخوری‌های سودمند برای بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی شهروندان، تحکیم وحدت ملی، ترغیب ارزش‌های استقلال دولتی و جلب هرچی بیشتری ساکنان به کارهای آبادانی و سازندگی اهمیت مهم داشته در راه عملی گردیدن هدف‌های حکومت کشور مردم را متحد و سرجم می‌سازد. در ملاقات و واخوری‌ها ساکنان نیز دایر به مسئله‌های روزمره محل اندیشه‌های خود را بیان نموده ابراز داشتند که در سرجمی و متحدی کارهای سازندگی و آبادانی را وسعت بخشیده جشن بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس و شایسته استقبال می‌گیرند. дар ноҳияи рашт аз 404 иншооти ҷашнӣ то ҳамин давра 340 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар 64 иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ тибқи нақша ҷараён доранд. аз раванди корҳои созандагӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз рӯи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт ҷараён дошта,
تو همین دوره با انجام کارهای ساختمانی دهها انشاءات خوجگی خلق به استفاده داده شد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت ساختمان 404 انشاءات مناقشه گرفته شده بود. از این شماره 327 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته، در دیگر انشاءات‌ها کارهای ساختمانی ادامه دارند. در ناحیه ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی در پرتو دستور و نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی شده ایستاده است تا در آینده برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های ضروری پورا مهیا گردد. بینای مؤسسه تعلیمی رقم 112 بر اثر آفت طبیعی خراب و بلنگار شده بود. این است که برای بنیاد بینای نوی تعلیمی در پرتو برنامه‌های سازنده در محل بینای پیشتره ساختمان بینای سیاه‌شانه و تالار ورزشی آغاز گردید. علاقه در این محل ساختمان کارگران به بنیاد تکرسی انشاءات شروع کردند تا کارهای ساختمانی جوابگو به طلبات بخطری در مدت پیش بینی شده انجام داده شود. ساختمان بینای علاوگی نزد مؤسسه تعلیمی دهه قرن بالا از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و اهالی بنیاد شده. تا این دوره 60% کارهای ساختمانی اجرا شده است. از روی نقشه انشاءات سال جاری به استفاده داده می شود. ساختمان بینای مؤسسه تا مکتبی با مقصد جلب بیشتر کودکان سال گذشته آغاز گردیده بود. با انجام کارهای باقی مانده بینای تعلیمی در عرفه جشن استقلال دولتی به استفاده داده می شوند. بیناهای تعلیمی اساساً با نظرداشت افزایش خوانندگان برای سالهای پیش آمد از 2 و 3 آشانه بنیاد می شوند تا بدین وسیله نارساگی جای نشست پورا برطرف گردد. از جمله سالهای آخر در مؤسسه‌های تعلیمی دهه وردوج شماره خوانندگان افزوده، در این ردیف نارساگی جای نشست و سیمخانه‌های فنی تا اندازه مشکلی ایجاد می‌کرد. این است که جهت رفع مشکلات جای داشته در شفت بینای تعلیمی ساختمان بینای نو آغاز گردیده کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. همین طریق سال جاری کارهای ساختمانی در 12 انشاءات تعلیمی جریان داشته. در مجموع دوام 5 سال در ساحه معارف 67 انشاءات برای قریب 18,000 جای نشست مهیا می گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. риояи ҳамаҷонибаи талаботи технологияи захираи хӯрок ва таъмини сифатнокиву ғизонокии он маҳсулнокии чорворо таъмин месозад. бо сербориш омадани баҳори имсола алафҳои худрӯи табиӣ ба таври зарурӣ афзоиш ёфтанд. чорводорон имкониятҳои табииро истифода намуда ҷиҳати захира кардани хӯроки чорва бояд тадбирҳои муҳимро амалӣ намоянд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. با سربارش آمدن بهار امساله در تل و تپه‌ها علف‌های خودرویی طبیعی، گل و سه‌برگه و گیاهایی که برای خوراک چاروا موافق میباشد به طور ضروری رویدند. از این رو خوجگیداران امکانات‌های طبیعی را استفاده نموده جهت سری وقت و به تلف گذاشتن و ذخیره نمودن خوراک چاروا تدبیرهای ضروری اندیشیدند. سال جاری برای چاروداران بسیار سالی با برار اومد، بارشات‌های پای در پای نمای رو چرور دوچند سه نمود. از حساب بارشات‌های سال جاری 2 مرتبه تا 2.5 مرتبه زیاد می‌باشد و این روزها چرور در چراگاه‌های تابستانه را با خوراک تامین هستند. هرچی زیادتر چرور در چراگاه‌های تابستانه منع کنیم، این هم باعث می‌گردد که ذخیره برای در کشورها و اطراف کشورها در چراگاه‌های زمستانه برای ذخیره زمستان زیادتر ماند. حالا طبق دورنما در خوجگی‌های کشاورزی و دهقانی کشور باید 2,976,309 تن خوراک درشت و 112,780 تن خوراک شیردار ذخیره کرده شود. استفاده تمام امکانات‌ها در سمت ذخیره خوراک چاروا امکان می‌دهد که سرشمار در فصل زمستان از تلفیابی حفظ کرده شده، ذات چاروا بهتر و سرشمار بیشتر کرده شود. بسیاری چارودار امکانیت دارد امروز که در علوجگاه ها تا 1 ساله 2 ساله خوراک را ذخیره نماید. لیکن اگر 2 ساله خوراک ذخیره نماید ممکن زمستانی سخت بیاد، خوراکی استحصال کرده نرسد، با تلفات چاروا آورده میرسوند و درآمد نسل آن آورده میرسوند و
ба сифати пасти маҳсулот оварда мерасонад ва дар охир ҳам чорводор зарари қатъӣ мебинад ки ин боиси пастшавии маҳсулнокӣ ва паст кардани зоти чорво мегардад. ба назари олимону мутахассисон омили аслие ки ба баланд бардоштани маҳсулнокии чорво мусоидат мекунад бо хӯрокҳои серғизо таъмин намудани чорво дар тамоми фаслҳои сол хоса дар зимистон мебошад. таъмини чорво бо хӯрокҳои босифат дар ин давра имкон медиҳад ки насли солим ба даст оварда шавад. кишоварзон бо истифода аз имконият ба қадри зарурӣ захираи хӯроки чорворо пурра намуда истоданд. дар назди кашарҳои зимистона ақаллан бурда як миқдори муайян аз хӯрокҳои дуруст, яъне ки тойбанди кои сафеди гандумӣ аст, тойбанди кои сафеди ҷав аст, захира намоянд. дар баробари ин онҳо бояд ба инобат гиранд ки дар ҳамин фасли зимистоне ки аз 20 октябр то 20 апрел идома меёбад, саршумори муайяни чорво барои зимистон нигоҳ медоштагиро муайян кунанд ва аз ҳисоби саршумори муайяни чорво онҳо ҳисобӣ намоянд ки ба сари ҳар як чорвои хурди масалан шохдор 1.5-2 воҳиди хӯрока рост меояд. таъмини хӯроки серғизо дар фасли зимистон ва риояи технологияи дурусти хӯрокдиҳӣ вазнаафзункунии чорворо беҳтар карда даромади иқтисодии хоҷагиҳоро бештар месозад. андешидани чораҳои беҳдоштӣ, захираи кофии хӯроки чорво ва дуруст хӯронидан дар фасли зимистон заминаи воқеии рушди соҳаро таъмин месозад. бинандагони гиромӣ, телевизиони Тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аст. Бо мо бошед.